Míle go léir blianachain, bhíon cultúr agus an teanga Gaelach go farsana chud na héireann I leamháineann agus Albain. Ní hálann cásan is fearr, agus na Gael sáiní le cládach sna cantar íorgulta a áirítear na Gaeltachta. Agus ní éireann amháin a tharla sé seo. Is mise donna chumach a nimire, agus tá méid tuairt faoi thoras dúchánach mara chun nás go chothú idir mo cheantar hain go na mara agus na críocha Gaelach eile fud chóstaí na Nillan seo. Agus méid thóir stair agus seanachas na Gael, tá súla amáil amach an mair an cosblachtaí bith idir mo phobal tain agus poblbud na gantar eile chuis chládaí seo. Chládaí na Gael. Níor bhair beannach níomh cholam cinne bhád héis chun Ilianaí a ágáil na brisna bún. Gé go táiríochta nach gaibbrún teoid bhód. Bégan é leannach dorainn faoi dhéineal agus an lísli brí go héine an mhara is na hiireann an siar. Besúil gomach muid meán cuichar. Cín sean an cránsáach mór a dhéanach bún núchain aimsiúir an Nillan sin. Is tá muid fós bacach fearir is muid tuairteaí bhara go bhód. Tá chosúil ab bailach nuúbhil sa sin. Tá bhfuil stéisiid go dtí. Chláda hír chu nuair sin tá chosú. Ní títas gur nar déir ní mar déir nar chanig go ar an ná. Compórsa sé thuirt ceann scríban is, agus bhaid sin tuair muid sé ríist go dtín Tillian Skyehanach. Á thua go leois agus timpeall ceann tuairiscirt na halban so le gas muid dhéas isteach go loch níos. Síosa sin go deire, dún an gáil, muí ó, agus a bhaile, áte rága muid míle mílechain. Céadúirt go chóirú é, gáiríad a go chóirú mána tí martá sí rúst a sí ste mé chun díireach agus heas be tá chun sé agus sé te goil nach féidir go rank. Tá mu bhil hímpóí bhil go Nillan agus si faoi rábeh faoi áil agus an éiad. Tá mé míhibneach hí neistir atá rún. Tá bún fós na físaí is ar 9 go 4 ar gáin na mara, gus muid a bra ar an neol bháin os muid fós gan seol mó. Má stoppan an tinneol, bé muid a guntúirt. Tá 3 scór muir bhíle rún, siar á thua amach an aigean in Atlantic go thuirst. Tá leagan cainte Gael na hiileann an siar, cuir me go thuirstú. Tuigim na nisce ag isteachú. An seo bhíon pobl Gaeltachta bó íorgulta ar dam. Tá muid a cuairtú cáineal fáscúil faoi bhain na nailtrach áirta seo ar a taobh thua go Nillan. Mar nach líciún chuí agus na tuntachain go le rancair agus sábhailte má mhaile. Tá dúchlan thuirst sa lear an isin. Tá cuoine na rúna blúis na lochaich líne á gurdar comport. Dír méid chilín me chud I ddíre teo ar a taobh thua go Nillan, ach níl Thomas antásta gúil mé níos am hain. Bearlam sa gamach berta fosachta bháid. Tá méid thóir goinnig cíns le méid óriú ar thuirst, achas dúchlan an hain sin. Tá méid teachtar na géta prochuig sa geo. Nílas am ceile an iad, an tá do róbheag go me cúnaíonta.
Is coplúr a chlaig caite drepadúach dam, duscail bám mháile machas a geobran fúm. Chúla me gúil cúnaí héasruch go bhirtéir an ile. Be me buach ceachtar ac a baiceal an is, agus tuairis go chuir faoi fáil ancarí níos comportaí na mar tain. Smór a bhá mar sin gur a muir an ile an rúm le cóirla chuir arm. Siún an airgin ar a lag a chuí, agus do go timpeall an Naomh Bairbre go bám mháile. Gríanana bu agus tá cilín caite mhara ige héin. Tá misneach ag go bhar. Man. Níl go fáitis ri bhuacht me me héna humbo. Agus tá mai gote chun cainte le tinúntaí leblion na thuirst, nó sé Kilda mar thugtar a méleir. Sinad an seandálaí gus an muir. I think what's so special about St Kilda, especially to the modern world, is that, people lived here for those 5,000 years pretty much self-sufficiently and sustainably on this little rock. I mean, they would have had contact with other islands, but they couldn't rely upon contact with other islands, so they had to be self-sufficient, There was a community of people lived here, we can be reasonably sure, for about 5,000 years. The sort of indigenous way of life that had evolved was very well adapted to the environment. When the first historian came around 1697, people lived in what's called a clachan. It was just a little nucleated village of black houses with shared land, and everything was communal. A black house is a form of building that's evolved organically from the environment. The walls are really thick, really insulating. The roofs were turf and thatch, which was again really insulating. They took the cows into the house in the winter, so that would provide warmth as well. They were like a system for living. I don't know if you can see all the little stone sheds all over called cleat, and they're built so that the wind can whistle through, and they've got a turf roof. Anything you put in them gets dried out. They got the peat for fuel from the hills, then all the birds, obviously, So they had everything they needed, mostly. It's rather a sad place. It's an empty place. The wildlife in some cases, is notable by its absence. We just have two animals on the island. One is the St Kilda field mouse, and the other is the Skye sheep. There used to be full complement of farm animals when St Kildas were living here. Well, the Skye sheep that you see here now, they were brought over in 1932, basically as four-legged lawnmowers to keep the weeds down, to keep the grazing in good condition, I presume just in case it was ever going to be farmed again. But now they're part of an ongoing scientific project into a closed flock of sheep. No sheep are added, no sheep are taken away, and the population rises and falls as nature dictates. For hundreds of years, the St Kildans were climbing the cliffs and collecting seabirds and their eggs, and they'd and all the various products from that. So they'd sell fulmar oil, puffin feathers for eiderdowns and such like. They used to pay their rent this way into the landlord, the MacLeods of Skye. Every year he'd send his agent up with a boat and take all the products away from the island. And then a bit later on, in the 1830s, people from outside thought that people were living like animals and their lives needed improving. So, for example, they built these new cottages, these white houses, we call them, with the roofs on, the stone walls, which are far colder. So the peat that people used to keep them warm beforehand wasn't keeping them warm anymore. They became dependent on coal from outside. Everything got reorganised and the church became a bigger player in the culture, The native way, as it were, worked, and these ideas from outside that were supposedly better came in and they didn't work. Deartar go dánig arhar chosan na naoine seo le himocht an 5,000 bliain a chahartar ag drepa éidirach a thuirst I fiach éanachaí. Ach dan súil sin imi go deonis.
Waignas teach í náid, agus an tíleán tréci ag na Gael dúchasa. Tá An Naomh Bairbre hégan agus muid túirtarnaí an uileán Skye áte chúnaid tíirnaí talú na hirst fadó. Ach amach rún, tá an gá stac faragis mús in Eorop, stac lí agus stac an Airbe. Il gá chéad méadar airte. Réir dearr is é tret an bailúchan gúnéid is mór dain. Agus a has muide taras se an gúnéid cínt in téanas is gomhaanta bhil feici. Níar sin nach chuimime sé a getid agus sin chuig dumman si héana bhharga. Tá sé duchléti méid sin ach go bheice. Réir cara go bháin. De méid dhéanana iontas nar gúil ceann le beach go scúide nuas fósar. Ní túis go ráite é nachte go sé nuas am mólfanam. Cear caiithína bheith mar amhaid. Tá hiríanna gaidaí chuilas na hara. Chuis le farige I dtí rúiste túas na hara. Cuiláir contúrte chaiseo atá lán le clocha is les rohanna. Ní flear ní bhhardealach, atá tarsún taras fadas thuirste bres wasara. Tá súláir báúrt an tucra maidide. Tá muid thoras 65 mhíle ó thuirst, isteach idir na hilan an siar, tras an cún cánach agus ánaí an uileán Skye. Nó uileánna heó mar a thugtar freisin. Ní hen tainnim is fáiltúla gládarí, mar ní mai linn ceó. Tá muid go le ancar isteach faoi chuisleán gún bheagan. Teachláán bhí clóid I bhí na díornaí talúna thuirst fadó. Okay, tá sí híos. Seán chuisleán is foiide cúnaí an Alban, agus na clóide teo le beag nach 8 bliain. Trágan tuil bhí móta cosanta timpeall an teach mór seo, ach níl ar déana níomrí gunsaíonn seo le fada. Tá na milliún tarasóirí teacaí go cusneán chun bheagáin ó osclaí go paí bliain 1933. 3 bliana héis go na daoine deire thuirst réige. Bhín súil de friúil ag muintear tí seo na mar bhí ag go tinantaí ar thuirst. Cé gur bhunús Gaelach iad chlámpic leóid, braham nach bhfuil ach plás beag an choultúr sin fácaí a gusleán chun bheagan inis. Achas cheódra Gaelach a tháinig me feire. Seódra I léirín an ceangla bhí ag muintear tí seo trá le Gael na héireann. Siad chlánaí néal ó chúgeála a bhrann copan chun bheagan ruairí mór me clóide cúteag na cúig. Ach deirtar gúil creatlach ámuid I chopan ní sinna sin fós. Go mo le níl glúndúmh mac go tuiseach na Gael a bhaid breis míle blianóchain. Má tá fírinne bis a scéal se, tá má bhuisclach cupla áirlach gon chopan céine as a ról ard rí na héireann deoch sa 10 híis. Is fánach an áid bhéra I glumach. Gréad mar hiigim is go híimseach na nuaisle léad chlámbic lóid chun bheagáin a chuú tús leis na giman an Gaelacha, chluhí dúchasach na Halban.
Caran cwtrwm sio yn blion y ddale sio. Han y gemich yn gael ach mae'n hosichiad ag jirig yn nwy flin siag. Agus had yr acharach haris yn y blion yn fy hosichiad. Ach yn jiw, se rwt gyma môr, crynnych ag môr, bi hanning cwyc bil dy lwch gafr gawn. Agus se lwch twrish agus awn agus bwr yn dy lwch gymad se cwtioch yn war. An y doi se rwt caran coiach as na gemich yn gaelach, ond se jog agus cyfil grodwlwg stiach y gawn Victoria. Fe yn y gemich yn hen, rwy fi chilacil y clochig agus dawnsig agus pipid, ach fe se beth olar yrst cyw, ach se rwt ŵr y fawn yn ŵr sy'n y gemich yn horst condag an y nhw y wab ac y byg ar sy'n lwch gawer gais groench yn Big the Gael on the Nolapa, big at 3 spores, like 3 downs, 3 peep, the hús, actually, but hús, me sé de hrút coinach about a dúlach a haring convag or some tashberet mór unwa. Sé taring téide cumortas deir loi. Agus is múl gló a haran teige. Come on, Walker! Tá Thomas agus cilíní dhéin gaiti nemach. Tis a hall, Mishubus. Andrew, take the strain and heave! Come on, Stephen! Come on! Is a bharsne farige an chún Skye idir na hillan an iste agus na hillan an siar atá muide lungsú. Tá dára I leanna smó nalban fáci na níain agus muidine sé díana ar a gána smó, I lean leis agus na hera. Skye le pís gairin a leos, I bhrí seomach agus I ddíma 800,000 les rá hua. Ach maurin bóna fína fóidegum gur an Alban atana. Och leachtan na héirean níor chuoin maríomh ach am a caithlicéad na Gael. Ach is presbytéri forward daon na leanse. Anig mar gari glas a lára forta agus ar chlyffe chomanach. Leagan gon na monach sein héin in éiri. Ke gom leannig chomanach o gar céan ag a haca agus tá se gon na monach fri mo chuid súlasa. Tá cluthe goilach na halban cosú le camog, imrí a réirí leanhánam, agus leis an gin alla monacht I cleachtú a go geála fadó. Tá fuiran an bharnis teacin bailach fada bothar is bád chun na lehuisi chimmert. Ach ní rad ar torsí ag an eistir, gus fuirid ar a ceannas fearr ar a bhuiir an áitiúil inniuh. Sé seo imain, shinty An Naomh Bairbre agus sé défa tar da mi in
game an éirin agus game an alpa sé go bhfuil sinna clachu caman agus seo caman neacin. Tá sé difriúil den chaman an éirin. If you're neacin ha angel or sgas go bhfuil sin fiachim brí ddíireach bhúla chuúring sin ga hócail. So has sin fiachim brí ga tor suas an air ag ddíireach bhain a lár hain. Agus sé seo hickory agus sé Jeffer Peace an fiaga héir agus nuair sin haid ga chuirí chéile agus nuair sin ga túndaigh mar seo. Is den bag an faoin na rialachaí atá sa chamanach? Sé tuil a bheits a ggóil hain agus chné ping an a hain sé un tuil ddíireach tuil agus chnéil sin a féin dat sa bí ar son na dul seacha téad a bhar agus sin really é. Go míle maid, Paul. Mar an time. Gnéirí le chamanach leois sa táfaí. Táfaí. Sin dear ceasta má. Tá mé fólam. Sin teanna go léomh. Fád is a bhí me héanana fólam faoi chumanach. Bhí Thomas níos grathaí agus fear aimsí ag chun cránúháil a chuireach búmar am ád agus a seola ríist muid. Teanis. Inis chum faoin bí a ámuid seo, cá bhúr tú é? Bhil sé cruamh sláán a han. Sitka spruús. Le sin in é as a hail sin, as a dhearach ruéis sin. Inan tú obair mar seo, go minic? Bí mé teanú obair mar seo, well, mena bhís daoine ga éim. Chan an tríci hic bát isteach le bum príisteach. Ma hic ad isteach agus go bhí mé teimiil chuidí mi chuidígin. At sa bha mé tartmach mi cheard, an náte fáte ro sinne gopad, bha bátigin seola begaach, son na daine bha gopad an son tartmach agus hóisich méad a sin, agus chóirtarm go mór, well, seolachs de teor sa mí hátoch an nulaid, son na USA. Agus féimid a bhí seolach agus ha mí be seolach profession den is fá níad a bhaid fichad bliolala ach scélam háast bhí tíine dáis sa teanú opad le fiúch. Well, ha mí nás go fá agach éisiú coiú. Okay, kunje trini hili. Nei. Tá bailile stána bh ceúra í a háran, agus tá cúis ceúr ein héin freisin ag mónú tá fáte. Níor a barú le beham go bhéit í teachta chrán chead trúdéag fiad ar i leon chu scairdiú le seo. Agus marcha gríúils bhí muintir leois lena go deama agus a go tuiscin go bháúirí, bach mu ag ghaingsiú faoí inneol a gcónaí agus lághbis na chósar. Ní bhéh se bhád go méid saoilte stóna bhaig fácaí na níang, agus réalta geala teacaí na náid, spáinte bhealacha. Bígí ar báilinn ar i thuras muid an Naomh Bairbre isteach lár tíre go bhachnis. Snar a bhás muid suas na cláutaí go báir fin nevis.